Egunon, ongi etorri, siberutarrak. Biziki uroz gira zuekilan, herri juntan. Berriozartarro, jakizue, hori mendiaren bertzaldean, badagoela herri bat, gurea bezalakoa, euskaraz bizi, euskaraz dantza eta kantu egiten duena, eta gaur elkartasuna eskatu digu. Eta hemen gaude, gure anai arrebak direlako, elkartasuna emateko. Hori da gaurko mezua. Ospa dezagun euskalduna garela, Euskal Herrian bizi garela, siberutarren anai arreba garela, eta haiekin bat egiten dugula. Mil esker. Buenos días. Hoy celebramos el Día de Suberoa. Sabemos que al otro lado del Monte Ori, al otro lado de los Pirineos, hay un pueblo como nosotros. Un pueblo que vive, que canta y que baila en euskera. Que está lleno de hermanos y de hermanas nuestras y que lo tenemos en nuestro corazón. Por eso, hoy que nos piden solidaridad, aquí estamos, para dársela. Para decirles que somos, como ellos, parte de Euskal Herria, de esa gran Navarra que nos une a todos y que queremos disfrutar con ellos y acompañarles. Ongi etorri, eta ongi pasa. Berioza herriai, Siberoko botza ekartzen dira gaurko lagintzaekin. Hoizazpiak bat seria esker lortu diguna eta beti bezala lagintza beharrian behian eta Siberoko botza dugu Siberu juntan. Hedatzen den euskal errati bakarra, Siberotarraz gara euskalkian, omut juntan nintzen ezan euskalki juntan. Eta horren haiteko eskertzen zitiak eta gozatzia Siberotar regikala egiten eta Siberotar bantzekin. Erutik Nafarrorat jingirenez egun denak ekarri dauzkitziegu pateta gazna onenak musikariak ta dantzariak ta neskatil eizerenak hola baitira beti azkartzen harremanik sendoen